Apsolutno, dobro večer i dobrodošli. Hvala na dočeku, na aplauzu. Ja vas pozdravljam, znaš ime moje, klavijaturiste Caje i ovih kolega. Za početak došla dama, pa ćemo da redom, lagano i ubrzavati ritam. Bez obzira na temperaturu, jel? Znači došla dama za sve vas, a posebno za dame koje su same. Kada si od kuće krenula u velikom gradu da izgubiš radu, ali ti si zluda skrenula u velikom gradu da izgubiš radu, ali ti si zluda skrenula. Jedina moja, da moja stanica.